Que algunas son muy conocidas. Comezan as historias como homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. E nos pouquiño a pouco ímonos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos comprando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, en los que resistimos a séculos de forza, en nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comezan as historias como homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. Nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, en los que resistimos a séculos de forza, en nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Nos aleitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, en los que resistimos a séculos de forza, en nosas matriarcas do país dun tal Breogán. E vosas matriarcas do país dun tal Breogán. Guadi Galego.